Malala malia ho e ki malilea e tonga kotoa pe, fe ki teitale le pe ki mong tolu, ke mo unio ngongo me le teo kai mo Afrika televisione tonga ki he houani. I wakai koe ke ulu i o ngongo. Popoa tonga ni ke puli anga whatu o Saute Alepea ke na tata ke whali ani lahi whapaha puli anga a mamani wa noa tolu noa. Kato hono langa koe e whale e wha i tā anga eua ke ngai aki whataimi ke hoka te langa whale hili a whae waha koe Sanuali. Na whamoona sia pani mo homa ke hale a pau ke whale lei e mo anga vai. To iai me ngahi o ngongo ke hepe ana yange koe whakailewa eni ke whakai ki. Ko fuaha e tongani ni popo ke puli anga Saute Alepea ke whahoko kia e whali ali lahi a mamani e wanoa tolu noa pe koe i loa koe expo. Koe whawapau eni e tongani a ene fili mi he ngai whanua e wha o nau wei pā ki he whainga maari e ko eni ki hono taitale kātonga lahi a mamani koe expo. Koe whai ki tala noa ki hauan mo wai whanua tūpola. Ko e eki minista ki muli a tongani, Honorable Fekita mo loa o te ikamanu loltonga ai whātahama kehe i he wikeni mo eki minista tak mamata o Saute Alepea Ahmed Al-Khatib. Ne whahai hene uto ikamanu e whātahane popoa tongani ki Saute Alepea i he wāwhinga akwhati plometika e ongo whonua, hili hono whotu i he wanoa. O pāwai ke mea mai ai ki tongani e eki minista ki muli o e whonua i he konga loto i tauni. I hene pehene mea toia uto ikamanu whātahamani i kehe o whetongi e whalau ko ia ki Saute Alepea i he wikeni. Maheno pe whoki ke ngai whanua e whāu nau vei pā ki whainga maali e ko eni e whahoko ki ai, a e whale alilahi a mamane e wanoa tolu noa, o kawai a Saute Alepea, ko Rea Tonga, ko Itali, kai pehe whoki ki Ukraini, pe a popowai a tongani ki Saute Alepea. Ni whahai uti i kamanu ki a Al-Khatib, o kawa Saute Alepea i ngai whanua ku wawe nau hiki hake, a e sektoa e tak mamata i mamani, pe e whamo oni ia pe me i hea usia e nau palani ngawe ki au ki toko te au miliona ai kau whalau ewe ki nau ahia tu ki Saute Alepea i ne au ki he wanoa tong noa. Ne vikia e uto i kamanu e whaafu ofa e tu unga e lang whalakalaka e whanua whataha me ngahi langala lahi o e teuteu koe ki he whali alilahi ku eni o e wanoa tong noa. Ko whamalo ia iai he ik minista tak mamata Saute Alepea e popou mei he pole ang whatu i o tongani mo e whakaamu i o hokotai pia e wāwhinga akwa diplomatika o i ongo whanua. Roto nini lahi ngahi ka venga ni tālanga i he whataha ko eni ango eki minista, o ka wai whamalo ia e whetokoni ake ongo pule anga, ki ono pātolo ake whalakalaka e whakaivia e ngahi ka venga, o hange ke tau i he whiliuli waki o e ea, ko e ngahi mahake pipihi, kai pehe whoki ki he ekonomika, mo i sektoa e taki mamata. Kai kehe makehangi pa mihe nini te kawato eki minista ki muli, whikita mo loa uti ka manu, ki he whakataha lahi a mamani o whikau aki, mo e whewhalau aki whamaman lahi i he sektoa e taki mamata. Koe whataha koe nini kawatu ki aia hau eki minista taki mamata me ngai whanua e ni mawhitu, koe kau pule ngāwe e toko wangeo ni manoa whakataha mo e kau ofisiale ne i he lau iafe. Mai ngongo ai le te o mo televisione tonga ko au wahe whanua tū pola. Ko kamata ke hama e polokalama ngawe langa, whale peau kula, hunga tonga hunga haapai, lo tonga a ahina e whahoko ke whale e whai ta anga ewa i wikeni. Na lava te upule lahi koe e polokalama ngawe ni ai ko paula kawa ke ne wakai ke ngawe ko kakato. Alice Tupou me whakai ki. Na lava te upule lahi o e polokalama ngawe ni paula kawa ke ne wakai ke ngawe ko kakato. Na mea ik minista 17 tau mo ua ki he radio mo televisione tonga o whamala ala ke te unga koe kia i ngahi langa koe i e wa ke ka inga o mango. Ko e ua, ko mango taripe, mango, ko e hiki koa a ohonua. O skiria nai maa foi api me ses wesiliana, mago ngau tolu ngau maheni i e ua. Ko wago anga haa pia mo ohonua ne foi api ai ses wesiliana, whamalo he presteni pia mo siasi. O mai ai tuanga mafa whainga maari e ngā oe koe ni. Pea amana ulotonga langa e. Au e kau taha maro nima pe kuono langa e ngai whare koe ni. Ko kumau wha mui mui. Ko wiai ai whare ai e walu. Ulotonga alfa ngataha ki o longa. Nei langa behe potunga awe. Ai whare wha i tā anga en. Whare wha me container. Teu ka pau e hoko ate ka koe mango. E hiki kia ka inga mango na unofa ta imi ai. Ka langa hona ngai whare. Pakos mau e, o se ngai whare koe ni.
I e whamatala koe tu whunga o e ngahi whaleni ke whtonga na ni whamalo i ai a lawa kakato koe ngā ue ke whale whāko kakato, hina no whahoko pe i ha ngahi lau mahina, na ni toi pehe neongo na i ai me ngahi pole ka o ko tuku koto ai ki mui, ka e lau lama pe i ahoni. Na te whamalo i ai e tonga ai te kon koto pe kua whahoko pot ngā ue ki ngā ue la lahi ple anga, pe ki ono whai via koea, e nau ngahi kau tahala ngā i he kau koe no whahoko i ngahi ngā weni. Hile no aahi nei ke i whamahino pe paula kawa ki he kau tahala ngā, ko pau ke kakato mo nau mui pau ki ngai tutu oni i he pepa lea pau ngā we kau hi nei ke iai pe ngahi mea iki i he la ngā, nei whe mau ke whakakato ka lawa ke tō ngā we aki ngai whamiri nei we sea me whatamaki i sanuali. Ko e whaiwhale e whako in ko kakato hana la ngā au to ia i he palasi whātu i koe i ewa, ai au whatau mo aia ke nofo ke ai ka inga me mango, o ta tāli ai ka ke langa nau nofo anga koe ko wahe i manau tolu i tā anga. Ko ngai kau tahalanga koe i ewa na e kai koe nau kau i tohi tangi koe ki whale alea, na nau whapapau i pe e lawa ngā weni ko hina nau kole ke nau whahoko i ngā we. Ma a ngongo ai le teo mai televisione tonga ko Alice Tupo. Nei tai mali a hauma i he tokonia nei whahoko me Siapani hana whalili e mo anga vai hana kolo. Ke whamooni kuri nei whai ho atai ahoni office hopuli anga koe St. George. I ho atai ahoni nei whamooni ambassador a Siapani ki tonga ni His Excellency Munenanga Ginzagu mo office a kolo o hauma se misi nai toko vuna ke pa anga tokoni koe ni. O kwe unga mo tola Amerika e walumano ni maafio no ngia walu mfulu mataha e tokoni koe ni. Matala ko tuk mai mihi ofisi ko hili eni ai kole ne whai mihi kolo, ko hike mau ne hoko ki he pamu vai ko ia a hauma. Ko toka ngahe na ikai malo hi whiunga e ongo pamu vai ko eni ke ne pamu tu whaki atu ai vai ki ngahe api no whaanga ko toa pe he koloni. I whamooni ko eni e malawai ofisa kolo o hauma, mo e kolo ke whafu o aki ai ongo pamu vai ko eni e mau. Kai kehe ko e kole ko eni a hauma, ne whafu e polo kalama tokoni a Siapani, ke la whalaka koe ngahi tūku i kolo o whate whito e nau mo anga vai, holo wha kolo me ngahi apiako pe. E mahino ni i he ahone atu ungai hoko atu ki ai e whatotolo whatonga whai en ke maman e hoko i wawao he ahavalu o Novema. Whamatala koe me tukone komisiona polisi te vita vai leana e tāna ki he ahone ngahi lipot ko toa pe me potunga e tāmate afi, ke tu unga koe nea o ke ai ngā wep he whoki ki he hoko atu. Lilian Polotele me whakaiki. I e whaumatana toko ni komisiona polisi te vita vai lea, te nau tānaki i e ahone ngā hilipo di katoa pe me he potu ngāwe tamate a whi, i e tuunga ne iai i nau ngāwe whlawe i me māmani hoko. I kei ngā tae ka te nau whama apo opo mo ana laisai pe i e ahone, ai ngai whamatala whamo oni katoa pe ko nau mao i he lorotanga ni, pe e mga tuunga mi ai mo mahino ai tuunga e hoko atu kei e whatatolo. Ko e wha amu lewa ke mahina o ku whelala vei mo whalala anga ngai whamatala ke mātuunga mi ei ha whaitoto oni ai potu ngāwe. Rotonga ni o mahino pena e hake i mi tia wha sosiale ai pehe na e poke he kau polisi ai marikoia e pekia ka nei wha mahino e vai lea o ku i kai mo oni eni. Ka na e whai peho no whai ki eke ke te wakai i mo whamala ala ki ngai whamatala na ani whai. Ne behe vai lea kuofi i he toko whānoa ki nā tolu kua whai ki eke whilawe i mui kawingani, ka rei amanaki e tui tō lahiange ka uhika ki he ko hoko atu e whatatolo. Kai ke he koe whatatolo eni whilawe i mui malolo atu i mala moala o wawau i aho walu e mahina kōsi. O ku te taki pehe putunga i polisi tonga ai whatatolo ko ini, o kau keme kau polisi no sina pe tongani i whingai aki mui putunga i tamate awhi a tonga. Ko hika toi pe ngahi aho pe whailonga e aho ko ia o i Kirismasi. Ko whakahame kau tawhi whalau aki wakapuna ko ke Fiji Airways. A toi whakalahi ene e nau taimi whi whalau aki mai he waha atonga ni mo Australia pe whoki ha amoa. Ko konga e nau tokangai kina e whi whalau aki hila ngeni hangahi tau. Ai tātau pun ke kau awhunua mga tuunga me ko viti tahiwa. Liliani Polotele mai whakaikiki. O ko mātunga eni i he lahi ngai whiema o whalau mi he kakai e Pasifiki, ta te whita ki Australia ki nā whalau ki Tongani, Fisi moha Amoa. I e whamatala pule lahi kau taha wakapuna Fiji Airways, Angel Villain, o ku whaatai e nā whalau taimi po uli tu oa i he wike me Fisi ki Tongani, pia tu atolu lewa ki ha Amoa. O mātu o ngai to hiki toi nā whaiwhatongia ku hike lahi ngai whiema o whalau mi Australia ki Pacific Tonga, ta te whita ni ki Tongani be moha Amoa. Nā ne pehe ko nā osi whalahi nau ngahi, taimi whalau mai koe ki Tongani ke waka e nima i he wike, pia waka lewa e whitu i he wike ki ha Amoa.
Na ni pehu ikai ngata pehu no tukua tu whainga Mali ma ai kai Pasifiki Australia ki nau kau whaata mo nau ngai family. Ka ke whawhiho ko tāki e kai o Australia ki ngai mātanga i loa o i Pasifiki. Koe tokolahi taho e kau pāsese ko nau palani ke nau whalau mai ki tongani moha amoa koe whalau mai mi sene Australia. Ikai ngatai ka hutoi tokolahi me kai ku nau whalau mai ki tongani i he mahinani mi Brisbane kai peheki ha amoa i he mahina kato mi meripoani Australia. Kei kehu mahina pe foki ma asio e tau ko sini tā punia e ha amoa mo tongani honango kau a whunua. Kei hike COVID tā hiwa pe tau whaatapi September hoi tauni. Kei hike mahau i ngai whiwhulau aki me tua pule anga ke wheohi me ngai family loroto ngai whaha i tau Christmasi. Ka i loroto ngani ko whaatapi ki ha taha ke whulau mai ki tongani pe ko ha amoa o ikai ha toi whangatangata. Kono whalahi koeni e he Fiji Airways e nau whakahoko o whatongia ku kau kei a tongani. Fiji, Australia, New Zealand, Amerika, Singapore, Samoa, kau ge mo tu walu peheki Kiribati mo Vanuatu, peheki Otumotu Solomoni mo Kanata. Na te tau moe hae whiwhia e ka inga whengata ia whaisino i hena o tai Mali i ngai polo kalama nei whailonga i he kalapu kawatonga koe fōwhoanga ane awhi. Nei whahau katoa e nau tokoni pehe ke mau mea tokoni whakataha me ka inga whengata ia whakaisino. Koe nau polo kalama i o kuanga maheni ke whahau ke tau kotoa ke uhi koe whailonga e mahu inga ka kai whengata ia whakaisino i hea ngai nofo pehe whoki ki he amanaki koe e whailonga i ahoi kilismasi. Koe polo kalamani e tōna sinorita to i wai o ni mai whaikiki. I he whakaike e ke angonga le te otonga me whaiwhikau e kalapu fōwhoanga whaiwhikau toke tāwhike mawhi, nā ne pehe e koe taha e ne whonga kuna toko ni e kau whaingata ia whakaisi no. Koe hui ke nau kei ongo i pe ok tokanga i ki nau tolu o i kai kili e kina. Kimia koe ni koe mau rau pe koe mau ki pāt Christmas, koe kau whaingata ia, pe ai koe mau ki polokalam whakau spen he tau, ka koe mahina ko toa pe whai pe ai toko ni ki he kau whaingata ia. Koe mau wha jo ai moho hange koe aho ni. Kau whiawhia e whanau ia. Kau whiawhia nge kau ngā ue ia. Kono tātana ki matate mea. Ai te nau re reang nau toha ngai mahina. Ka koe whakaukau koe ni. Nai o mai be me mau koe be mau ki. Polokalam whakalau mari o whai koe pak. Ka kupe koe whakarelu. Pea whai pe he tōna ko toa pe. Pea o mai mea whakaukau koe ni ke pea peha koe ko inu kawa ata pe pea moe tokoni holo he whaikawa. Ka kulawa ai pea moe tokoni ke kau whaingata ia. Ka koe o mai whakaukau me he. Me ki pakpaki pe koe whakarelu koe ni whai whakatokonaki. Ke iaha polokalama pehen ai ko hono ai peki hange pe koe pāt Christmas. Ka ai pe ia ai mai moe nau mea kai. Vai wahi pe ngai kulupu. Ia ngai kulupu nau ngai mea kai, ia rewa ngai kulupu nau ngai whanki kato mea ofa ke whanau me kau whaingata ia. Koe kau whaingata ia koe ni o kau kei ai ni ihi koe e senta alonga, ni ihi o kutauhi i he tawhaaki whalelei atamai i Vaiola, ni ihi o kutauhi i he api ko hua toritori pe koha whainga taha pe o kumo ua i he whaingata ia whakaisino. Ne onga nei lau ngeau pea kau whaingata ia whaisino na nau kaut ke polokalama a neafi, ka oku ia ia whafuafua oku laka i he toko tahawhi, a kau whaingata ia whaisino e au taki atu kia tek nau tolu, ai tokoni ko e ni. Koe make he anga polokalamani ne whakahoko i lau maaria o Christmasi, i amanaki ke talitali ai pirinisi o Melino. Kai kehe nei tuku mai ai pe pōpua ki wha Christmasi me he kalapu fōwhoanga ke he kakai o whanua, o whake mō mau ha Christmas fia ki he ta ua noa ua wā. Mai ngonga le te o me televisione tonga, ko au snorita tu i vai. Te wakai mo ngai tāna lahi koe aho. Whakahae ni e tongani ni pōpō ke puli anga whatu i koe ia sau te alepea ke na tataki ai whataha anga koe ia whaali ali whamaha puli anga ua noa tolu noa. Whahae ni me pot ngai ngai whata whanua, pe koe pot ngāue ke ngai lalahi koe a puli anga moi, ai tu unga o ki iai ai ngāue, ki he langa whale koe hilangi ai whakaiwahi sanga re tau ni me mahino ko ngai whale e whako katono langa i tā anga e wā. Pea mahino e ni ai tu unga o ki ai ngahi ngāue koe hi koe tokonia koe kakai e whanua, koe ko ngā pia ngai polo kalama ke whailonga i aki. Ai teu koe ahi Christmasi, kuna tonga i kina makeha ki nau tōru kakai whaingata i a whakaisino.
Kaya katupe mo unyo ngo me le teo ka mo Africa television tonga ki Hawaii me fra amna tona te ki to fale ko tope. Fra malatu hitau ke fi amai mo me a.